خوشک شهید گلستان تارا دجلر دم دا دیار کرن گو خوشکاوی جبو آزادی و تکوشینه جان خواه فدا کریا و دا دیار کرن گو از باور دکم گو حوالن وی آلا گوی لپیش خوشتیه و حیا داوی دوام بکن. سالک دسر شهادتا روشنموان هیرو بهاءالدین و گلستان تارا را درباس بو. خوشکا شهید گلستان تارا دجله اردم درباره ژیان و تکوشینا şehit Gülistan'da axaviye. Bu coğrafyada yaşamış olmanın gerçeklikleriyle Dicle Erdem, diyarkir ko şehit Gülistan, bawerkir û xweda berdozekê û ji bo nirxên ku du parast hilbijartina xwe kere. Anî ziman ku Gülistan û hevalên wê ji ber ku rastiyên li deverên şer ji cîhanê re ragihandin, bûn hedef û hadomand. Bi taybetî di çapemeniyê de rojnamevanên jin rastî hedefgirtinên ciddî tên. او د اشکرکرنا راستیه ده تفکاریه که گرین کرنه وان ایشاشنین ایزیدین ده کمکوشیان ده راگهاند جیهانه وان حتا کلیین داویین جیان خواه دفج راگهاندنا راستیه برندان. پیروین گلستان ده تجاری دفج دوزا خواه تکوشینا خواه آنجی راستیا که او پاراست نبرندن از فیه که دبینم و باور دکم وان میراته که خوششکل پی خواهشت و همی حوالین وان دوی علی باوی که هری باش بلند بکنه. سروکا کوملیا روشنموان جنین مزابوتامیای روزامتینا جی شهید گلستان تارا و هیرو بهاءالدین یکیمین سال وگرا وان ده ببیرانی و دیارکر کو تکوشینا وان تکوشینا همو روشنموان جنین کرده. Gülistan Tara rastî jî duwarên bêjin têkoşîna jinê de mînakek bû. Yani wê hertim wê rola em bêjin têkoşer a jinên Kurd derxist pêş. Garên çapemenî azad hertim ew nelirêtî û sûcên şer ê dewleta Türk teşhîr dikirin. Loma jî hedef hatin girtin. Em dikarin di şexsê Gülistan Tara de hemû rojnamegeran bi bîr bîn û em bêjin bi rastî jî wan li hemberî sîstema dewleta Türk êrişên dewleta Türk wekî jinên rojnameger em her tim ji xwe wê soza xwe ya xwedî derketandina li keda rojnamegerên jinên hatine qetilkirin em wê sozê em her tim mesela dînin cî em dîsa li vir soza xwe dubare